Ni kerpat ki volunteers sungba ban pha lem ni ki parabangit ki bayang sedian syakani ka dewan jung kemaria nomor ki dangbon ki jaka ki belaj ni kerpat sungba ki volunteer kin kit khialem ban pha ki parabangit ki bayang sedian nomor ki jaka ki danglaj syakani ka dewan jung kemaria Kajing kanambar ke saus pak Requiem kajing jatai klem kot saus Requiem Oh
ka kerteng ukpa parukun banumen sim bakun. Ta ching su utrai kan dan rengkat bat pi baro. Bishop Bernard B. Ki fadar baro badan hani. Ki sister ki berdar. Bat pi baro ki pai rungai. Iwan lum lang menta ka jan mit. Ban terwahau blay. Nakabenta kamansim. Jong ukpa bakut jangi Pope Francis. Hoi kalalong ka jing sosi. Ya baro kawai ka pertai. Sitlop ka pertai. Hendrai padengi pediang ye kamon chung ublay. Blay ubalatau. Blay balashim no. Tiga ni kamas bakut. Idwai kerpang nagam ta chung u. Bau blay unmap ikilai kilet. Kejing tu na jong pakala chung u. Un penpoi u syabneng sisendan. Banyak sait nakabenta. Kabalang situlup kepertai. Nakabenta chung iruk kumju. Chung ina pas ublay kanigapor. Daga jingay kapaskem. Ko henmen ko para doin kubur bangilong kinong pop kenang banlong kebala krep baleniam ye kacing maya bakut ngapla hau blay badon bor baro para pi ko henmen ko para bangalale pop shibun da kacing perkhat dekiten dekikam pada kacing le kelet, da kacing le palat cunga, da kacing le palat cunga, da kacing le palat bakrau cunga. Namar kata kerpat kamaria bakut, kabayai sa katai soti, yak angel bakiru kuat, badia pi kuhen men kupara, banduai nakabenta cunga, how try uplay cungi, uplay badon bor baro unis neyangi, andalamap no yakipop cungi. Onya lam yang ibaro sya kacing em bom cukot. Saus pak satu saus. Laitumkhrah. Badan kamon
ngin ya duai o blei konong sharai baim jongki mensim to kme yakipat chong me kibadwai to ai ba ushakri chong me upo Francis o bala penya yakabalang chong me da kaching ie barengkat bakakin hon lang brod kabamana pen kam ti kaching sumar chong u unna banyo priang na kaching isnei chong me ya kapainong chong ushakri bala bansyania Dau try chung yu Jesu Christu kun jong me o ba im masan sharan kat bat me ha kaching along ka wei chung men sim ba kun o blei junom la junom Jing puli nagi kam joki apostol. To kalak bamud but way puway na pi unshapen baptist sa karteng Jesus Christ. Asngi Pentecost Petrus lakran na giju. To ay babaro kipay Israel kintip siyay ba ublay lapalong utray but ukres. Yaw ni kun Jesu yaw ba pila sa narfna. Baglay soy kani la dungak ya kadonor chungki bai kila ongu Petrus bat kwe pat ki apostol ko para ngenle kumno to Petrus longaki to kala ka bamut bat way pa way na pi unsya pen baptis haga kerteng Jesus Christ na kapenta ka jingma akipop jungpi bat pinyop yang yak jing a jung mensim khoi Naba ke kular kadaya pi pada kikon kikti jempi pada kito baro badan hajangai ba way po way ya bo try blay jong ni khot seladi ola kren peni haki da bon ki way pat kiktien ba lo kentu yaki long to pelai eladi nakane ka pateng bamban kumta yek toy bla priang kiktien jungu la pen baptis Para kata sengi la penyaso kumba lai hajar kimensim. Aktien jong utrai. Ngisim kajing rawai nakas nambar kabah nyau spa khat lai. Nyau iwe lai.
Kene kelong kesngi bau trai hiulat hau. Tongin yerisa banya kemen haka. Utrai undon rengkat bat pi. Kajing puli naga gospel bakun kat komo Yohanes. Agata kapor kamaria kala yang bad yam habar ka jingtab. Bad kadba kadang yam kala dam ban pay siyapo jingtab. Bagalai arun ki angel ki baryam le. Baki syong hangta habaladon kamet ujisu. Uway hakle bad uway hakajat. Kiloong haka kokong balay piyam. Kaloong haki namar kila ra no yautray junga. Ban ngam tip hangno kilabo yu Mario ong kumne kalapai ktien bakalai I yo jisu bo yang hangta Henry kam tip badai ujisu la ong haka kong balai piyam yano piwan kalanang tharai bo de unong sumar kper kumta kala ong hau koba lada pilara no yu yathu yanga ha e pilabo yu ban ngan lech shim no yu ujisu long haka Maria kalapai wakshu bakala jubab haka ktin Hebrew raboni kabamut konong hikai ujisu long haka watkso inga namar ngampat lekiu shaukpa Henry kele shagi para junga badia thu haki ngale kiu shaukpa junga badukpa jongpi shau ble junga badu ble jongpi Kumta ka Maria Magdalena kalalay atho hakitsin ran ngalay I yautray bakalay atho haki bolakren haka yakine ki AK baro Ka gospel jong hu try Kuhan men ko para bait how try Jesu Christ ha kani kamiet ha banglayo ay kubor basusi jingklat no ajong ukpa bakuot Pope Francis klidu jong kabalang Katolik jongi baro kila jaumat kila susi kila peni kajing sngok kendet te shisha takadaw iwan minta kamiet hang niru ban terwahau blay ya kamen siem bakot dotam jong Pope Francis wala tre shitom ha kani kaparthei ha ka jinglong pa bakua jungu ki khalaisnem wala tre shitom banwara shibon ke jingbha ka balang badak emlang salang jongina pek katukat ni ki kam jong pa bakua jongi Kabading kong ulalong sisyaw bas ngawret. Layo aji hikay na utray balong hikay na nga balong bas ngawret. Ukpabakot barok partay kitip ulong bas ngawret. Kajing ngawret chungu kajing lerit chungu nadu karyam kabet. Nadu kabam kadi. Nadu kajing long kajiem chungu. Nadu kajing keren chungu. Ulang berbor bas ngawret. Par ukpabakot cengi ulang berbor ba shida shisir. Uem taka ciem ke balong shida shisir. Nadu kabam kadi karyam kabet. Nadu kacing kendu ya kibriu berak. Ulang berbor kacing long shida cungu. Kebalai ulang berbau badap je kajing sengau senai sengau lem deh kepol cungu senam arajar khatsan labur oi kasenam jong kajing senai year of mercy
Namam uhi telade ulang bai snei berbasau lem berbor. Ya kiwei kibadana pedang kecing e. Takadau ke pol cungu. Kabalang kelalong kata ke hospital. Jang kibala mensau kibala mong. Daka ci snei bola bu ha kabalang. Basau udan kecing e kerpangi ke beduk ke barang li. Takadau i usai keren berbor. Kabalang Katolik ketika kabalang jang ke beduk. Na kebentak ke beduk. The Church of the Poor for the Poor. Yai ban berbor kata. Kabalang Katolik ke kedup ya baru ke duk kerang li. Hakik sangti jang kabalang. Lengba kaji kajung Pope Francis. Besan udan berbor kajing kwa aci ang not cu. Manwara ajing sok. Apa yang kejait nyam beper. Nang tahu na udan kata ke dialog. An openness, ikiwe kijai niam prepare. Ban ya keren, ya fliu cimut, ban wara ya kacing bah, hak partai berkuwe. Lengba kata kacing yar cimut, jang Pope Francis. Nang tak ban real, ulang berbor, hikai sepan kacing kemen. Uang yang ibarat ban kiba joyful witness. Ban yang saki ya Jesus Christ partai, dak bo jang kacing kemen jungi. Nang tahu la thok wisti sarai. Apostolic exaltation evangelist gaudium. Kabong the joy of the gospel. Yang ingi kilang dok kerau niam dong hi yang i. Tolong berbor kiba kemen habayalap yau Christ Jesus. Tegani kecih kai cu kane hangiru. Lengba kecih kai cu. Kabanyau ukpa bekot hikai berbor. Siapang kamera mel. Siapang kamariang. Siapang kecik penek pensa kamariang. Nang tahu hikai ru yangi. Belatoro kome kecik syarai partai berkubai. Laudato si. Kemuat kumno bangin puram kamariang. Saudang saukun jongi. Ban penek kamariang. Ban penek Ban penjabok kamariang. Ban warak jika jikia yang iki beriu beim ka partai. Kene kecik kaju lakta ya barok. Kiriu partai. Jai niam beper. Bat kiri beper. Kidang handuk keren handuk mentakum ni. Ia kani kapang padeng belai dau pop jongi laudato si. Kapra deu beriu jaga jingsok. Ukren berbuat cepang ka jingsok. Habadan ketama keleng-keleng. Persiang berbuat kilat kelenti kumno berwara ia ka jingsok. Hapadeng kiri badan ketama. Mdei bersyusyong kop. Udah keren. Udah tok. Udah lek. Udah ong yaki to ya sukno buram ya kajing long beriman beriu bun kajing yap namar katama tau deu beriu jong kajing suk bakendai udai berbor beriu ba yada ya kalong beriman beriu jongi defender of human dignity Ukraine berbor serta Jepang percaya kan human trafficking injustice and throwaway culture Jula Asya, ya kini kejing laben, ya kirit kiria, kiduk kerangli, Henry Ukraine berbor bandara ke hok kejing sisya hak partai jungi. Kabasipel, hikai berbor yang Kyrgyzstan Katolik jungi, banlong Kyrgyzstan, basim bentah kabalang, Church of Synodality, kabalang jungi kedi balang Synodality, kubalong mengi hang ni, isim bentah barolang. Kiling do, kiruniam, kilong kepa, kilong kemi, kikun samla, kikenarit, kabalang, kabayu bentalang, kini kabau hikai yangi, kamdam kini kilais nem balalek. The Church of Synodality. Kabakat way, ula persiang berbor, banwara ya kajing nyokor ya kilong ying sem, ya kilong kepa, kilong kemi, ya kikun kikti jonga ying sem. Bandan berbor ke yang asam ke badwai, bayi iet, bayi map, bayi teli, bayi long kawai, haki long ying long sam. Urang syairu, pinam lap, kilong kepai bajanai, kilong kimi ke bajanai, kikun ke bajanai. Barok ngi bakla, ngi barok ngi telot, henrei tongin long ke banyau kor, ia ka jing im jongi baman laga sengi. Nang ta ka bakhan ar, hikai, ya ke kuria jung wapok rum. Warak ka jing reforming of the Korea, la penbet penbiang ya Korea, balong kiba transparent, balong pastoral,
balong accountable balainya kajing le termora po Korea kajing trikam chu la le ikani la penbet penbiang la weng no kenrum kenram leng ba kajing trai shitom chu nang ta ka bakhalai udran barwa gadanut join kajing ya kilang brot balapan kam ti hu udai unong syarai wabha shisha udai kerpang yikibaduk kibarang ni syarut syakiar syaki jaka bacengai takadau let kita ki ferries and lead with love rather than authority we love yakibriu syabaro unyau kor man iwe Kristen day melatau kadur chu umplay unyau kor bha yakibaro yaci kaya ngiru kumju nang ta syu kemakasau inclusiveness priang ya baro kibawan kedua yu kiwei kijatniam prepare ke nong alam ke partai priang lut ju bisyari no yeneru nang tau sayong who am I to judge others ju kwa ban bisyari no yeneru priang ru ya baro hi bakasan wi kerpang ikun samla promotion of the youth udah kerpang ikun samla berlatoro kasih serai ikun samla Kristus bibit ban pen kiu ya kajinglong jong ikun samla empowerment of the young people lale yakani ban pen bahas syu ikun samla hak partai bergawai kabakan real he care for the migrants buram badui ya baro kam ta me Gitu kiba yai sakama ka partai. Kene de ka ji kai jong new pop khoi Pope Francis. Ban ye ye baro kiba yai sakama partai. You know way kinong ar. Klam le tomat klam le ben ya no yenuru. Ban priang iki kum ki khon jong ublei. Kaba kanyo authenticity. Ulalong berbor ba shisha shida bat ka jingkren bat ki kam ju. Ule ikaba Ukraine, ule ikaba uyalap, ndai tang bacu Ukraine ikiwei udah emela deru ikaba ulayalap. Kaba katpra udah ubri coka cing duai, uduai berbor, man la kasni, man la klimat, man la bau ai cing Ukraine hakipai ba, uduang berbor da penkut, duai lam nak kemata cunga, pray for me, kamot ubri coka cing duai. Nang ta syu bakat kendai. Ulapan slow di kentei berok. Encouragement of the women. Ban simbentah kapalang. Nang tahu itu kentei berok. Badan bentah kapalang. Warga imlang salang. The role of the women in the church. Bat ukhat yaki. Ban simbentah. Ban long noyalam kapalang. Kum kecing penyak ya kapalang. Kum kecing pulih kecing ublay. Bat ter. Wei kerpang unyau puram ya barok kelam lek silang kemat ya no ya neru kata dengan cinglong jong Pope Francis kabar pau ulang berbor benong ya da ya kajing sisya bat kahok kata ke wei ke bangin sultanat cu aili ya kahok bat kajing sisya ya da ya kajing ngai cu kapalang ya da ya kahok partai ya da ya kajing sisya sibun kiwi do baule Nesok ban pasyat ya pitang katukat ni nakikamba baulale tingi kan ikan ikan mau yu bat ide ban bot ikici ka chu ngi duai nak tau pa bakhuat changi bau bleun ai u ka ching sup peneng bat unelam yu syapeng badu biasa ya ka balang changi sitelup ke pertai hakani ka por bam ndonong syarai syu pertai nadu ba bleu la sim no yu Pakistan bi hakani kan met ho ngi susi handai pat ngi ngai scam ublei de blei jong ki baim jisu long shai ngalong ka jime pat ba ka ching im uta bange yang ngaun im wala da ulayap pies ngo ka ching pole ben kong u Petrus ba kau put ba handai andin ba jisu lami pat ka si Pentecost u klalong ba slur keren ye ka jisha pa u jisu Christ Lawan partai bersyayap, syak-syitam, bat ulami pat ke cingyap. Hadin belakran Petrus baru kingait. Lai hajan ngot sendan, banyo bapi semah kajuk kepor. Balai kingait how try. Tengiru hang ni,
ngila dep le niam ye kapaskha menakani kasi ublay kaya lam yang ni syaka cinget ya ka cimi pat utrai kan mau ka credo cingi bangila tuai manakapor nginget ublay pau Jesus Christ ka balang ka thale pakhuat jema bigi pop jimi pat ka do bat ka cing em pom cikut kani ka ci kai credo cingi dongi long berbuat ki bangis kem ha ka cing em pom cikut kam tam ka cimi pat Jesus Pios ngau gospel kumno habau Jesus latep Laisngi ka Maria Magdalena kalili wat kada ka ci silor da ka ci ye yo Jisu kalej klemti andala lej kala lapen ban angut ki angel we shong sipo sakri we sakjat ula kali saki yaki mano bala shim no yo trai kala wat nang ta kala i Jisu kami tu ka ang ko ba yo dei mapine bara ano yo trai Jisu kata ko paru pai saka wong Maria kala kendit bat kala yo pediang stendani ka Jisu tu kalong rabani ko try ko blay chunga deu Jisu ang kilek manialap igani ka chimi pat chunga Pakistan bi para lok bi lingdo di uniam bara ka de ka deiti chungi manialap yu Jisu kumalai kai pa bakoi po Francis kumai kai utrai Jisu kumalai ki apostol balai ki lingdo keruniam kat nengi roy ka balang chungi nama ka don ka chelap jo ki missionary chungi shispa alai po arsnem menchuang dan kestan hani menta hadin shispa alai po arsnem ki kestan hani kla roy balai ka chelap ki missionary chelap ki ling do kroniam ka chelap jo ki rang ba ki long kmi chelap jo ki kun samra bat ter menta tang po miklaya jo ki la palat million ngot ka hlik chungi nyai ngu eu play kam dei ban kut kum ni dei ban alap sisu ban penroi ban im ye kecingek penroi ye kecing long kristan cungi ha ka cimi pat utrai tuai ba utrai Jesu un pediang kecing tuai cungi nak mentau pa bakut bat nak mentang kecing tuai cungi baro ko trai tuai i kecing jatai bom cukut en jatai kecing sup Tuin yang ngin pelong ke cing tuai cigar pat. Utrai Jesu lakular uang pan pisio peniang. Pan dah kecingit pinihoi kita bero. Dah kecingit ke pas kam utrai tungin pan. Ia kecing don kam cengi kam tami kam siem jong pa bakot Pope Francis. Jubab jungi kalong ngi kerpat yame ko try haleluya. Ikarpat yang biar kutrai, haleluya. Na kabenta kabalang Katolik bako jungi, maulay unay yangi yaw nong syarai rangba pa bako, daw brieu bahak ubabha ubastan ubanla banyalam bah ya kabalang katkum kaman bakasandur jung ublay, ringkat kajing persat mensiam jung ublay, haki karinal ibanjit yaw pa bako batamay. Ngi kerpat yami ko try haleluya. Ngi kerpat yami ko try haleluya. Na kabenta kamensim balaklat no jong Pope Francis. Bahkan yo ya kajingjat haj bom jukut. Da kajingai jong ublay. Ublay un pediang hun. Ya kajingat bajingtray sitom jong na kabenta kabalang. Kalong brieu kaman brieu. Kapertai kamariang. Khamtam ya gitu kibalasya iben batsya nyoben ngi kerpat yami ko try haleluya ngi kerpat yami ko try haleluya na kabenta ki bishop kilingdo kiriuniam bagi pai rungai bakin yashim benta shirham benduai badiasaj hoblay na kabenta ka jingjob jong kabalang kabadai kamet ukris Barbakin im ru kajing im Kristan kabaydidur badu Krishi. Ngi kerpat yami ko try haleluya. Ngi kerpat yami ko try haleluya. Na kabenta jungi baro bat kumjuru ya kiyeng kisam jungi. Bagin la banra ya kakubor babha jungu Kris balamipan. Siya ka imlang salang isnong gitaw bat kariru kumju.
Ngi kerpat yami kutrai Karpat yami kutrai, haleluya. na kabenta kibaduk kibatangan kibapang basitom kibasyate syakhum ha kaduk kajinjar bakin laj na kajing bat bakin syam ya kajing tengan bajing kermen hau Kris Jisu badayu blai bedus jongi. Ngi kerpat yami kutrai haleluya. Ngi karpat yami kutrai, haleluya. Na kabenta kajingsuk ha kaperthai khamtam ha kitu gijaka badan kitma bajingya kanat na kabenta kajingsuk ha kabalang kajingsuk ha kiyeng kisam badru na kabenta kajingkala bamut jong kinong pom. Ngi kerpat yami kutrai haleluya. Ngi karpat yami kutrai, haleluya. Ko blai basbun blai babha. Pediang hun ke nyi kajing tua jikarpat jongi. Kam tam na kabenta kaman siam jong Pope Francis. Ngon poi shipaneng luya sait nam ta jongi barok. Ngi panikani dau Kris utrai jongi. Amen. Isim kejirwai kanembar ke saus pa san pausan. Sau san san. Yang barok. Doya duai ko para bangej biej barok.
baka jing kenya jong ye kani ka jan mit kolong pedeng hon de khamat u play pa bodon bor baro Tul trai yang kia lagi ti jong ti nam ta kia ro rom teng jong u kajing men toy yang ni mat ya kapalang bakoi jong u baro away do pe jaga bas bon ngi karpat ku try halor kajing terwaya suk jong ki pa jong mi da ka ba kajing shanyang yai tlut kajing isnei jong mi ya ka men siem u shakri jong mi u pop Francis batu ai u balong watiar jong kajing yet kajing suk jong mi hapdeng kan hun breu un long ba shong hok ban kemen hau so jong ki shi junam rengkat bekir kuat jong mi dau kres utrai jong i utrai undan rengkat bat pi Tuho kentil ya laki dodu Dong yin yai ngua yêu trai u play cho nhi Da shisha ka long ba shong hok bat ka ba day ka day ti cho ngi ka jing panem yang ngi haman la ka por ban ya ro ya me ku kun ran henry kam tam ha ka ne ka sngi ngi ro pinen bram chi shu ya mi Nabayaw Kristo kulang berat pasca jongi laknya Naman bu keng ulang kulang berat basisya Berakin noi ki pop ka pertei Ubada ka bayap ula penduk ya ka jing yap jongi Bad ka bami pat ula penyok biang ya ka jing em jongi baro Namar kata habala dap mia da ka jing kemen pasca Ka pertai berok away ka risada ka jing yaro yame ki bor peneng ru bat ki kenhun angel ki rwai lang ki jing rwai jong ka puram jong mi bat ki yai pen pena klam sange da ka bangi yai rwai Saus pa san to rio Saus san rio shisha me long ba khoj ko trai ka thammei chong ka jing khoj baro namar ka tangi karpat yami to pen khoj pen kan tangi kini ka jing tarwa chongi daga ba phai um sim chong me kum kum jer halor chong ki ba kin nuk la long yangi
kamet berkasnam jong utrai jong iu Yesus Kristus. Hakapor baladino ayu balaka monsngobha ula priang ye kajing syachitom ula siem yohpu pada gabai ngu yami ula kedia ayu ula ila kesendran uong to siem bat tebam nakani pi barok namar kani kalong kamet jonga ya kaban IT na kabenta jong pi. Kacu karukom andala la ayapam ula siem ya kuri da kabai ngu piang yami lai la kesenran uong to siem batoti nakani pi barok namar kani kalong kuri jonga snam jonga jutang batamai bat bom jikut ya kaban penmi naga benta jong pi ban naga benta kibabun naga benta kacima pi kipop to le kani ban kan mau yanga. Ka ching maya chong ka ching ye Namar kata ngi bapin mentai ka jingiap ka jimi pat jungu ngi terwaha me ko try yau pu chong ka jingem bat huri chong ka jing penem ngi dai ngu item na mamla nyau yangi ki babet ban ya khamat chong me bat ban shakri yami da ka bas ngauret ngi karpat yami bag malayo benta ka met bat kasna mo kres ngi lometli ka way how men siem bakhoj. Tukan mau kutrai ke balang jongmi ke bala priang selak berthai. Batu penjenai ka ke jingiet rengkan u Victor Lingdo badu Bernard lalu ki Bishop Jengi bad baro ki Lingdo. Tukan mau yai syakri jome Bu Francis bamelak khat cheladi nagani ke berthai to ai mama I belai long ka wei badu khun jome ha ke jiap kum ke jong u in long kawai ru badu hagajimi patjung. Dogan maulem ru ikin men ki para sendang bagan thai ki baliothia nda bakar men ne hagajimi pat baria barok ki bala khalat no hagaji isnei jume to pne ki shagaji shai ka khmat jume. To isnei yangi baro ikar pat yame barangkat ba kamare thisti ba khoi ki kme jong blai ujise ba khoi ku rim chungka ki apostol ba khoi baro ki ru khoi ki bala pen subhai me pateng la pateng ngilong ke bebet benyok bentale makaji imam cekun begini ro apa pendan buram yeme dau kuon jome uji sukris Dao lembado badhao kanong hame blake pa badan bor ha kaji along ke way jong men sem bakut baro kapuram makaji ro Junom la junom. Kumbalau kum yang idau nuang penim, kumbalai kai ngi dagak tin play, nginot bantuan. Buk pa joni upahapne, katlon kalakoi kakerdeni, kanwan kalima jomi, kanong kamon jomi. Aga kendau kupahane doa yang ibentang ketingwang jogi
Maaf yang ia kirengkan jongi Bombangi rungi ma Ya kibales siu yangi Patwat yalam yangi Syahadat infeksyoy Henry to pelat yangi Nakabasi Do pelat ngikerpat kutrai na kajing snew baro Ha kajing sebun jeng metu ai jing suk jing san kesngi jongi Kenang ba kajirap kajing snei jong me Ngilai berbon na kapo Bagin yo jeda na kajing jenjar baro Kat ba ning ap kemilenti kajing kermen bakut Kajing wan pat unong panem jongi O Jesu Kristus Trai Jesu Christ, me belong ki apostol jong me, ka jing suk ngai happy, ka jing suk jong ang ai happy, wat pa ki pop jong i, Henry ka jing e jong kabalang jong me, par ka jing sebun jong me, tu ai kanya ka jing suk jing teling away kat kum kamon jong me, ma me bem basen shar, junam la junam. Kacing sutrai kandan berboreng kat pati. Tungin penpau ya kacing iet markeliang. Sau pak san punyau, sau san punyau. Hakmi, ukulang berat ublay, hakmi bakinoi ki pop jang kapertay, suk mengi berat ki berwala khot, jaga jing kawai jauh kon lang berat. Pengganrat namlong masong, menruh pagiyeng jangan, rei sang tagak kien, mensim jangan, ansakiati. Isim kejirwai kawan barak basis pak kendai ponyau, iwei kendai nyau, kalong. Karma wancana guna
Pemensia Mukris, Kepenkuat Yenga, Pemed Usna Mukris, Tetendap Yenga, Gom Nakurung Kris, Lusat Yenga, Ujishala Ben Ukris, Tepenklain Yenga, Ujistua Bahad, Shoshkor Yenga, Apo Chumon Chume, Joai and Ria, Warshai and Aban Klano Nami, now no shun Baman to die Yenga, to make it up to hot Yenga. Butong aban wan shimi, berangkat kiru ku cumi, mendobiro ime cunam la cunam, amen. Utra Yesus biaya, isungu ime melawan kadanut kemensiam cungi, ilio pediang ime ublay baim, ublay balamipan. Isungu ime nakabenta, keciem makodor cung kepabakuy, belasendan mulai alam berbetil nanti ya kabalang. Idwai hemi kotrai Yesu pemen ai kejinjat haj bam cukun hau khpa bakhuin pemen kerkhu kado ya kabalang hakum kani kapo juga jing sengau diau jing sengau si hak jing klat no jong khpa bakhuin Idwai kotrai Yesu pemen nang esendan menang betin lenti ya kabalang pemen kerkhu kado ingi baro kabangidang pai khamat chimi bandwai nak benta kabalang ban nak benta Kenjat hai kemensiam jong khpa bakhuin kaburam au khpa badau kun badau mensiam bakhuin ane chanmiet ni penpau ju sungu e baro kerpang ya bishop bela terwai kene kamasuk khoi kerbangi dang ya snok ti berkabalang selensar bandwai nya kabenta kenjat hai kemensiam jong khpa bakhuin ngai kublei ikilang do baro Father Richard Propius, iki provincial Major Superiors, pada baro ki reuniam, bad ya baro ki nong trai balang, pada pi baro ki pai chong blay, papiliawan, ban simenta kani kamasuk hoy, banduai kerpang nakabenta kejajatai kemensiam chong kupaba hoy. Kadbangi dang beteng ha kejalan yang ba chungi, ban nang duai nakabenta kejajatai kemensiam chong kupaba hoy. Ngindon mas man la kajan miet hang ni ye meneba hakapor sansiteng jan miet nadu menta kasingi bangiles dang la syai hadu kasingi thoding man la kajan miet kamasuk huj hakapor sansiteng hang ni ye meneba ikenturu iki parish ban yang penlong mas man la kasingi banduai nakabenta kajijat haj kemensiam jong khpa bakhuj hakasingi sajany kepada kesengi tep yung kapabakhuj kamas bakhuj ang nehiya meneba kan salong hakapor shpau bachi men step kamas bakhuj ang nehiya meneba hakani kesengiru ikentu ya baro ki parish hakajalan yang ba chungi bani penlong ya kamas bakhuj hakani kapo ju kapor shpau bachi men step bani duai kum kejalan yang baro kawai nakabenta kejinjat haj kemesiam jong kapabakhuj Tekat bangi dang yes nokti daga jing sengau diau mensiam banduai nak mendakan jat haj mesim khpa bakhuj ikentui pi para bangai du halai yang lesem bani duai nak benta ka balang khamta me banduai nak benta ka jat haj kemensiam jong khpa bakhuj ban banoni simenta sekini ki masuk khuj kal bangi dang yes nokti kum ka diocese borokawai nak benta ka jing duai chungi nak benta ka balang banam tak jat haj kemensiam jong khpa bakhuj Blay yung kerku kedo ingi baro kiblawan mensimenta kani kamas bakhuj. Tungin ya duai kat bangi wan syakamiet jong kajing kawai bom cukut ikar padet ya kajing isnei jong me kotrai na kabenta kamensim usyakri jong me upo Francis Paundop syat kemen kadu kadwai ban yobat ya kajing shisha hakabawla penskem hok ya kipa jong me Dau kres utrai jongi. Amen. Utrai dan ringkat bat pi. Ringkat bat pi. Kekri ban jeker kuna ublay. Doblay pada kajing mi pat jong kuan malakhamar wei jong u.
Ulaman ban ai pi ka chinga e chong ka ching siu spa ba ke kam khun un ai pi ka ching kemen ka ching kar khu cho hong u o ta ban ba ka kam ba siu spa chung u pilio priang ka ching e chong ka ching lai luot bom chu kun un ai pi ka benta ka ching nom pa teng bom chu kun ma pi ki balami pat lang bat u ha ka baptisma lung ba ka chinge ki ba im hok im sat akani ka perthei pinia long ka we bat u ha ka ying shong ne ha bneng u play badon bor baro ukpa baru khun baru men sim ba khun un kar khu ya ha pi Oleh sok kamas kalawai ya Uhumen jongi, patketing jong kaki, kapala perhatian kita no jongi, tau masih bakoi, kinesiu biang yangi, jaga jingkemen melakarku, na kapta kajiwan jong kehima jongi, wai jingai jongi, kan kelai yangi, syakit dong bersembai, tibam juntai jong ke gospel, wai bagi sembai kita kelai kejing long beriuman beriu, nasyapo pajak hijin tau baro. Aga jing mi berhenti patikna, kepeneng mai, patkepertei patemai. Aba bajop yang kepol jom jing sniu, keburom jom mi kating syai syamam jukun. Wai bagi aye jom jukini kat kesiu biang angi, ipelgrim jom jing kermen, ya jing tram nak bentar kisah peneng. Wai bagi kejing aye kat kesapriang yang jing kermen, pat kejing suk jom nok menim jongi, syasat lak kepertei. Jami ulai jongi, belakang tujuh nom, kan long keburom mat kejing ero si junom. Amen. Ngisim kejing ruai kaba sau spa nyau peway. Sau nyau way. Ikar pod je pi baro, ringkat ki bishop, ki lingdo. Baro ki badan hang ni, ngubah badal adab kani kejing ruai pengkut nak keseng rangba. Jong ke Parish nginilit capo Parish ho nak bentar ke jingi di Isyalang baro. Lapan krek kenang nak bentar ke jong pi baro sungba badal awai ke ni ke mas ngubah ba pinyelit capo Parish ho nak bentar ke jingi di Isya. Amen.
Trai ulawalam kakubor hakamaria. Sorry, tokaban. Tosat kemen kos im kabneng banyoi aleluya. Ulami pat hakaburom nau mau jingtep aleluya. Tosat kemen bat torisa komaria teisoti aleluya. Trai ulami pat nasisha aleluya. Tonginya duailang. Ablei wada Pat pun jombe trai jombe Jesus Christ. Nas ngomam adap ya kamurtai da kajing iman. Ayeng pat yami bangin yong yang ya kata kajing iman. Jong kajing embam cukut. Da kajing sa jong kamaria teisuti. Kami jong u. Dau ju Christ trai jongi. Amen. Kaburom. Hau pa ban hau pun ban hau mensim bakuit. Mak lawang menengkong juman tabat barabor. Junom la junom. Amen. Kadanut bakuit tam Jesu. Mariak mayarap ki Kristan. Hagat yang pa madukun man mensim bakuit. Amen.